Pravoslavan narod, okrenuti duhu pravoslavlja i Bogu hvala. Samo molim vas, nemojte me prekidati. Samo da vas zamolim. Znači, ovo sve što je organizator, možemo snimati svu situaciju, apsolutno nema potrebe. To što organizator spominje zlatne rukavice, apsolutno nema. Mi smo narod civilizovani, na civilizovan način ćemo i razgovarati večeras sa vama u svoj toj temi koju pričate. Kao prvo večeras sam očekivao da će biti šajkača i srpskog koma, da će biti povodom 9. januara duha i okrenuti ka Danu Republike Srpske, ali evo da vam na samom početku poželim dobrodošlicu u svijetu srpsku zemlju Republiku Srpsku. Ja sam Branislav Šušljik, sin poginulog srpskog borca koji je bio pripadnik Vojske Republike Srpske. Sve što mi je ostalo, prognan sam sa svog ognjišta i svi smo na neki način prognani svog ognjišta. Uništena mi kuća, okrnjena porodica, ostao bez oca kad je najpotrebniji bio i sve što mi je ostalo mi je Republika Srpska. Sada da vam kažem. I večeras ovdje su i djeca poginulih boraca i pripadnici i Vojske Republike Srpske i policije Republike Srpske, gdje jednostavno želimo da izađemo, da razmotrimo neke situacije koje ste vi iznosili proteklom periodu. Stalno smo u situaciji da spominjete da je srpski narod genocidan narod. Ja to nikada nisam rekao, Ja sam to gospodine. imao mogućnost da pročitam. Ali gospodine, nemojte vjerovati medijima. Nemojte vjerovati medijima. Mediji će napisati bilo što. Hoću li vjerovati video zapisu da ste rekli da je Republika Srpska tvorevina stvorena na ubijstvu i nestanku Hrvata sa područja Bosanske Posavine? To sam čuo i vidio video zapis koji ste vi iznijeli. Ja sam, gospodine, ja nikada nisam prozivao Srbe za nestanak Hrvata iz BiH, nego sam prozivao vodstvo političko Apsolutno ne ulazimo u političku HDZ. Ali to je ključna stvar, ne može se odvojiti. Ključna stvar je da ste rekli da je Republika Srpska tvorevina koja nastala na ubijstvu i nestanku Hrvata sa područja Bosanske Posavine. Gospodine. Ključna stvar je to. Ako je tako, ali tako ste rekli, ima video zapis. I imamo svi zapisi, svi možemo vidjeti. Ali gospodine, ja ću vas pitati iskreno pitanje da budete sami prema sebi iskreni. Zašto je 150.000 sarajevskih Srba napustilo svoje domove i otišlo graditi? Ja ću vas pitati zašto toliki 100.000 Srba su prognani sa područja Hrvatske. Spominjete tu Karadžića i Slobodana Miloševića. Da li ste spomenuli Franju Tuđmana kada je rekao da će Srbi sa Hrvatske biti statistička greška i da će nestati sa područja Hrvatske? To nismo spomenuli. Tako ne, gospodine. Ja sam rekao da je srpski narod etnički očišćen sa područja Krajine. Mene su zato mnogi mediji napadali. Hoću ja da vas pitam. Ja sam to rekao. Ja sam rekao da je to bio program HDZ-a. Ja sam to rekao. Rekli ste da je Republika Srpska tvorevina nastala na ubijstvu hrvatskog naroda i nestanku srpskog naroda sa područja Bosanske Posavine. Da, na osnovu toga, ja vas pitam, da li je Hrvatska genocidna tvorevina nastala na prognanstvu, ubijstvu, klanju toliko hiljada Srba iz Hrvatske i da li je taj posljednji rat bio vođen idejom NDH i proteklim ratovima gdje se vršio genocid nad srpskim življem. Ja ću vas posjetiti da u Republici Srpskoj danas 18,5% ima nesrpskog življa. 18,5%. U Federaciji od 475.000 stanovnika danas ima manje od 2%. Sad ja vas pitam, da li je Republika Srpska genocidna tvorevina ili je Federacija Bosne genocidna tvorevina? Isto tako, danas u Hrvatskoj imamo, vi znate, da li imamo 2 ili 3% srpskog stanovništva u Hrvatskoj. Ja ne vjerujem da imaš. Često se predstavljate kako zastupate srpski narod u Hrvatskoj i u Saboru i kako ste proklamovali amandman da se nabavka aviona. Jel može samo da se osvrnem na ono što staje? Samo da ja nastavim da ja kažem svoje dio pa ćete vi ćete onda reći šta ima. Kako ćete vi zastupati srpski narod, ja se bojim i sad vidim kako je Srbima u Hrvatskoj kad vi zastupate Srbe i kad mi nemamo mogućnost mi sami da tražimo svoj interes srpskog naroda na tom području. Zašto, ako već zastupate interese Srba,
kako ste vi to tako govorili na svojim tribinama. Zašto nikad niste tražili da se procesuiraju zločine na srpskom narodu koji su počinili hrvatski zločinci u Bosni i Hercegovini? Zašto nikad niste pokrenuli inicijativu da vlada Hrvatske poništi svoju odluku o zabrani dodjele ratne arhive koju su usvojili, podsjetite me, 2015. tako? Ne znam, dovoljno koliko poznajete. Hrvatski narod i hrvatski zločinci nisu osuđivani. Ne postoji procesuiranje ni za Oluju, ni za Bljesak, ni za Medački džep, ni za južni potres, je li tako? Ni za Maestral, ni jedan, ni ovaj kod nas. Ni za jedan ne postoji procesuiranje. Imali ste Merčepa kojeg sam pomenuo, gdje je osuđen za ubistvo 43 Srbina, osuđen gdje je boravi u Toplicama, u Banji. Toliko o poštovanju srpskih žrtava i stvaranje da se stvori istina u zločina u Hrvatskoj na crkvama. Evo sad vas pitam. Kada bi jedan Srbin rekao da je Hrvatska genocidna tvorevina, ja tako mislim. I kada bi došao u Zagreb, Split, Rijeku, kako bi se ponašao? Da li bi dočekao dan? Može bi ga pojati. To možemo svi da konstatujemo. Pojena bi ga noć. Vi ste danas došli, ja sam poželio dobrodošlicu i ovo je za mene Republika Srpska je sveta srpska zemlja. Zašto sveta? Zato što je svaka stopa Republike Srpske natopljena krvlju srpskih junaka. Svih ovih roditelja i svih sinova srpskih koji su dali svoje živote i dali ono što je najsvetije, dali su živote za Republiku Srpsku. Ne samo za Republiku Srpsku, za odbranu Republike Srpske. I nas, kao djece, zadatak je da štitimo i odbranimo Republiku Srpsku od takvih koji na sve načine pokušavaju da kažu da je Republika Srpska genocidna tvorevina, da pokušavaju da kažu da je zločinačka tvorevina, da smo mi Srbi zločinački narod. Nama je ostavljena Republika Srpska i nama je Republika Srpska sveta i mi druge nemamo i hoćemo da živimo u njoj, hoćemo da je stvaramo i hoćemo da je njegujemo. Hoćemo da štitimo i hoćemo da branimo. Ovim putem sve Srbe i svi koji su ovdje, a smatraju da je Republika Srpska sveta zemlja, kojima je cilj interes da odbrane Republiku Srpsku od tih napada i nastojanja da je unište, da nestane. Ja pozivam sada jednostavno napustimo vaše predavanje jer nema smisla apsolutno da na taj način da kažete da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Ne ulazim u stanje kako ste vi komentarisali i HDZ i bilo koga drugog, nego samo Republiku Srpsku i samo Republiku Srpsku branimo i štitimo i na taj način. Evo ja napuštam i pozivam sve Srbe.